Reka nongere mbifurize kugubwa neza aho muherereye hose, ndi gukomeza ngenda mbabwira amakuru mashyashya aho Perezida Paul Kagame yaburiye uzashoza intambara ku Rwanda uwo ari we wese. Perezida Paul Kagame yavuze ko uzibeshya agashoza intambara ku Rwanda byanze bikunze azabyicuza, kuko u Rwanda rw'uyu munsi rutandukanye n'urwa kera mu kwirinda no guha agaciro umutekano warwo. Ibi yabitangaje kuri uyu wa mbere tariki ya 15 Mata uyu mwaka, ubwo yinjizaga mu ngabo z'u Rwanda RDF abasirikare bo ku rwego rw'abofisiye 624. Aba basirikare bashya bahawe ipeti rya Suriyetona nyuma yo gusoza amashuri mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako. Perezida Kagame yabwiye abasirikare bashya kwanga uwabasuzugura cyangwa uwabagaraguza agati, avuga ko uzibeshya akabikora akwiriye guhabwa isomo ku buryo azicuza impamvu yabikoze. Reka dukomereze inkuru yacu ya kabiri. Ahangaha Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kotswa igitutu ku mvugo zipfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kotswa igitutu ku mvugo zigoreka jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse umwe mu bagize inteko ishinga amategeko y'iki gihugu yamaze gutanga umushinga mu nteko usaba ko jenoside yakorewe Abatutsi yitwa uko aho guhabwa andi mazina. Ni imwe mu ngingo yagaragaye mu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe Abatutsi wabereye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko ya Amerika Capitol i Washington DC kuri uyu wa mbere, ubwo ni mu ijoro rishyira ku wa kabiri hano mu Rwanda, aho witabiriwe na bamwe mu bagize inteko. Hari batatu bagize inteko ishinga amategeko ya Amerika barimo Trent Kelly, uyu mugabo w'imyaka 58 ubarizwa mu ishyaka ry'abarepubliki. Ubwo yari ahawe ijambo muri uyu muhango, yavuze ko abayobozi ba Amerika bakwiriye guhagarika gukoresha imvugo zipfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Aya magambo Kelly yavuze nyuma y'aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kwinangira mu gukoresha imvugo iboneye ya jenoside yakorewe Abatutsi. Mu minsi ishize ku wa 7 Mata ubwo u Rwanda rwinjiraga mu cyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 30, umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Antony Blinken yongeye kugoreka imvugo kuri jenoside. Icyo gihe yanditse kuri Twitter yiwe ati: Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije n'abaturage b'u Rwanda muri iki gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 30 inzirakarengane za jenoside, bunamiye ibihumbi byinshi by'Abatutsi, Abahutu n'Abatwa hamwe n'abandi babuze ubuzima bwabo muri iyi minsi y'ubugizi bwa nabi bw'agahomamunwa. Nubwo Blinken yakoresheje ayo magambo, birasa naho abo bakorana mu biro bafite imyumvire itandukanye niye. N'ikimenyimenyi mu muhango wo kwibuka muri Capitol, uwari uhagarariye ibiro bya Blinken yakoresheje amagambo asa n'avuguruza ya sebuja. Ibiro bya Amerika bishinzwe ububanyi n'amahanga biyoborwa na Blinken nibyo bishinzwe kugera umurongo w'ububanyi n'amahanga wa Amerika n'ibindi bihugu, kuko Amerika ibikorana n'isi yose. Muri ibi biro habamo umukozi ushinzwe buri gice cy'isi nk'ushinzwe Aziya, Afurika, Uburayi ndetse n'ahandi. Uwari mu muhango wo kwibuka n'umuyobozi wungirije ushinzwe Afurika mu biro bya Amerika bishinzwe ububanyi n'amahanga Corina Sanders. Mu ijambo rye yakoresheje amagambo atandukanye n'ayo Blinken amaze igihe kinini akoresha. Jonathan Jackson uhagarariye leta ya Illinois mu nteko ishinga amategeko ya Amerika n'undi munyapolitiki wari witabiriye uyu muhango, abarizwa mu ishyaka ry'Abademokrate riri ku butegetsi. Uyu mugabo w'imyaka 58 yashimye Perezida Kagame ku miyoborere ye myiza yafashije u Rwanda komora ibikomere bya jenoside no kugera ku bumwe n'ubwiyunge. Sheila Shelfilus McCormick uhagarariye leta ya Florida mu nteko ya Amerika, we yavuze ko jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 ikwiriye gukangura isi yose, asaba ko ibihugu byose bikwiriye gushyira imbaraga mu gukumira ko amateka nk'aya atazongera gusubira. Yashimye intambwe u Rwanda rukomeje gutera ruva mu bihe bya jenoside rukaba ari igihugu cy'cyitegererezo ubu ngubu. Uyu muhango wari witabiriwe kandi na Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda akaba n'intumwa nkuru ya leta Dr Emmanuel Ugirashebuja, aho yavuze ko kwibuka binajyana no kwiha umukoro w'uko amahano yagwiririye u Rwanda atazongera kubaho ukundi. Ku wa 15 Werurwe mu mwaka w'1998 ubwo Bill Clinton yageraga mu Rwanda bwa mbere, yahuriye ku kibuga cy'indege n'itsinda ririmo abarokotse jenoside. Icyo gihe yumvise ubuhamya bwabo biramurenga, cyane ko hari hashize imyaka 4 gusa jenoside ihagaritswe. Kuri benshi ibikomere byari bikiri bibisi. Uyu mugabo yafashe ijambo ababwira ko yicuza kuba ntacyo yakoze no kuba ntacyo umuryango mpuzamahanga wakoze mu guhagarika jenoside. Icyo gisebo kiracyahari kuri benshi kandi kugeza n'ubu. Politiki ya Amerika ijyanye n'uburyo iki gihugu cyitwaye muri jenoside yakorewe Abatutsi wayisesengura mu ngingo nyinshi. Nyuma gato ya jenoside muri Nyakanga mu mwaka w'1994, ubutegetsi bwa Clinton bwohereje mu yahoze ari
ari Zaire, ingabo n'abakozi bo kwita ku mpunzi zari zizahajwe na korera mu nkambi bagiyeyo bitwaje ibiribwa, ibikoresho birimo nk'ibyo kwifubika, amahema n'ibindi. Abayobozi bakomeye muri leta ya Clinton basuye izo nkambi, ndetse ubutabazi kuri izo mpunzi bwari ku ngingo y'ibanze muri White House, Pentagon ndetse n'izindi nzego zikomeye muri Amerika. Iyi gahunda yo kwita ku mpunzi busanya mu buryo bugaragara n'icyari gikwiriye gukorwa ubwo Abatutsi bari batangiye kwicwa umusubirizo. Guhera mu myaka y'1993 Amerika yarabibonaga ko hari umwuka mubi mu gihugu, ko Abatutsi bakomeje kumeneshwa, ndetse byari mu byaganirwagaho mu biganiro bya Arusha kandi yari ibizi. Leta ya Clinton yakunze kwemera ko abafata ibyemezo bose birengagije ibyaberaga mu Rwanda, anemeza ko Amerika yananiwe gushyira mu bikorwa amahame mpuzamahanga y'umwaka w'1948 yo kurwanya no guhana icyaha cya Jenoside, kandi yarabonaga ko Abatutsi bakomeje kumeneshwa. Inyandiko z'ibanga zigeze gushyirwa hanze zigaragaza ko mu minsi 16 Jenoside yakorewe Abatutsi itangiye, abayobozi bamwe bo muri White House bavugaga ko ibibera mu Rwanda ari Jenoside, ariko bakanga kubivuga mu ruhamwe kuko bari barabwiye ko perezida ntacyo ashaka kubikoraho. Raporo z'ubutasi za Amerika zari zaramenyesheje abagize guverinoma y'iki gihugu na perezida ubwe ko umugambi uri mu Rwanda ari umwanzuro wo gutsemba Abatutsi bose, kandi ko biri gushyirwa mu bikorwa nyuma y'igihe bitegurwa. Inyandiko zashyizwe hanze n'ibiro bishinzwe umutekano muri Amerika ziragaragaza ko Clinton ndetse na Vice Perezida we Al Gore bahabwaga na CIA amakuru ya buri munsi agaragaza ubwicanyi buri gukorerwa Abatutsi. Perezida Kagame aherutse gutangaza ko imyitwarire ya Amerika itakimutangaza, avuga ko mu mwaka w'2014 yigeze gusaba ko handikwa ibaruwa ibwira Amerika ko ikwiriye guha agahenge u Rwanda mu gihe cyo kwibuka. Mu kiganiro aherutse kujyana n'itangazamakuru gikurikira umunsi wo gutangira icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi, hari kuwa 8 Mata, yagize ati: "Mu ibaruwa turababwira tuti ntacyo bitwaye niba mubishaka mwifatanye natwe mu kwibuka, ariko icyo tubasaba ni kimwe. Mu gihe bigeze ku ya 7 Mata, ese birashoboka ko mwakwifatanya natwe mu kwibuka ibindi mukabireka? Umwaka ufite iminsi 365, muduhe umunsi w'iya 7 Mata mwibukane hamwe natwe, hanyuma indi minsi 364 muyikoreshe mutunenga ku bindi mudakunda kuri twe. Mutandukanye ibi bintu, mwifatanye natwe mu kwibuka ku munsi umwe, hanyuma mufate indi minsi isigaye mutunenga ibyo mushaka." Ngendi Joseline Uwizeyimana, nkomeza kubashimira uburyo mukomeje gukurikirana amakuru yacu, mbibutsa gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo mukomeze mukurikirana aya makuru ngenda mbagezaho agiye agezweho.